دنگ گل دنگ کردستانی جناوند نوچهان رادیو دنگ گل دم باش گودرنیجا ایرو هفته ترمه 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 اما نوچهان پیشکش بکن دما آزادی ریبرا پویه جریبرا پو پیاماج بو کنفرانس شنگاله فرمان ایدی بداوی بویه ریبرا پو ده پیام خدا لسرناو هفرین خواه همو بشترن کنفرانس و جواک ازدی آل شنگال سلاف کر و گوت دیروک تنه بحثا روژن چوی ناکه دبن اینکات سبه روژن جی جواک ازدی یک جراغرین هری قدیم و هری برومت یه و حقیقتنه ازدی یک جباوریان دستپکه ین مزاپوتامیایینه به هزاران سالن لهمبری زخت کوچبرکرنا بدار زوره و تنه حساباندنه هبونه خواه پاراستنه ازدیاتی جباوری که او کفنشوپیه که زیده تره جبر و یکی کو پرگالن زوردار هر تم ازدیان جخورا مترسینی دیتنه جبر که ازدی شوپنجیان آزاد و وکف حیا رو جمع آنینه دما بظلم مزن را روبرومان ازدیان پاش و گاف ناویتن خواه سپارتن چیاین کردستانه خواه به دیروکا خواه و به باوری آزادی پیچان حتی خواستن که باوری و زمان وان ورقه دخه کرن لوان چند خواه پاراستن دما خواستن ورن تنکرن جی جخوالی خواه جنو و خواه فراندن جنن ازدی پیشنگن اساسیم و تکوشینینه او بون هدف ایرشن هری گران لتجاری سر نتواندن به برخودن خواه لشنگاله هم جبو همو گرلان هویا جیانه که برومت و جنو و آوا کرن ایرو جتکوشینا که ازدی دمشینن جبو ما همویان مناکه دنگ وان دنگ کسن آزاد خوازه جبر و پاراستنا گل ازدی لسر اساس پاراستنا جوهری ده خود درکتنا لوجدان و مروواهیه ما فی هر خوزایی ازدیانه کو جخورا پرگال که آوا بکن دا کو کاربن با آزادی برناسنامه و بباواری خواه بجین نه دولتن زوردار نه فراستن تنگ یا نجاپرستی ما فی وان ناس ناکن جبو ویجی سیستمک لسر اساس وکوی خوشکو براتیا گلان دوی کو او خواب بره و ببن پیوسته ریبرا پو هر داوی گوت پیوسته هر کس زانبه که گل ازدی نتنه پاراستن جواک ازدی لوی جغرافیای رومت مایا حمیانه پیام ریبرا پو جالی بشترین کنفرانس و جوشک مزن حتی پیشوازه کرن سروین جلال یک ریزی نوا کردان مرج سرکی سرکفتنا و پیواجویه هفسروک شراداری بنیر قندیل سروین جلال درباره پنگا و دیروکی چرسری دجی آژانسا روز نفسی را آخوی و گوت مشاهدی دیمن کلک پیروز و دیروکی کر کومک جگر لیان آزادی لبرچاون همو جهانه چکن خودانین و شوتاندن حلوستا گریلا کجبو آزادی گل خواه جان خودان و پشت پیواجوی چرسری بیراده خواه چکن خودانین حلوستا که هیجایه ریبرا پور روش جهان و رجالت ناوین و گیشتن قناغ ایرو یا کرد لبر چاوانگرد او گاوا دیروکی آوید گلی کرد تفگر آزادی کرد جی دست نشان کرن که باوریه که وان یا تام بر ریبرا پور هیا سروین جلال داخواز یک ریزیا نوا آلین کردی کر و گوت او پیواجوه کنه چبوی قناغه کی چاره نوسیه اگر ام بخوازن و پیواجه بسر بخن پیوستی اما به یک ریزیا نوا کردن هیا لباشور کردستان گلک حزب و آلین سیاسیین جدا هنه پیوست همونه کوکیان خوابدن آلیه کی و باوه که یک کرتی به هفره کار بکن سروین جلال هر داوی اشارت بر رولا جنان کرو گوت ریبرا پو هر تم گرنگی یک مزم به جنان دایه او کار جبو آزادی وان کریه جبو ناوه جی ارک گرینگ دکه و سرملی جنان دوی جنج هر کسی زیده تر یه گرتنا خواد چکن و جبو آزادی فیزیکی ریبرا پو تب کشن
İtirafa Sueyda'yı Hükümeta veguheza ya Suriye'ye sucen xwe kabul kir. Hükümeta veguheza Suriye'ye sucek ku li ser Swêdê hatiye kirin bi awayekî fermî kabul kir. Her wiha ew wekî tevgerên suc û derkanûnî binav kir û got di tu şert û mercan de ew yek nayên qebûl kirin. Di daxuyaniyeke fermî de wiha hate gotin. Fermandariyê bi tundî suc û kiryarên ku li Swêdeyê qewimîne şermezar kir. Wê lêpirsîn were dest pê kirin û kesên ew suçkirine werin darzandin. Hejayê gotinê ku di daxuyaniyê de hate gotin ku di nava hêzên wan da çeteyên biyanî hene û bi awayekî veşartî ew çete sucdar kirin. Her wiha xwedderê van komkojiyan girt. Doktor Hejar Osman divê Kurd bi hemû deng û rengên xwe tev li vê pêvajiyê bibin. Mamosteyê zanîngehê Dr. Hejar Osman têkildar Rojava axivî. Osman da axaftina xwe de balkişan ser pêngava ku tevgera azadiyê daye destpêkirin û wiha got. Ev jî ji bo welatên ku Kurdistan bi ser wan de hatiye parçekirin peyamek gelek giring e. Divê rêveltiya li Qendîlê bi kûrî nêzîkî vê pêvajiyê bibe. Divê Birêz Öcalan di şert û mercan azad de kar bike. Heya niha dewleta Tirk jî zimana xwe yê axaftinê negwarandiye. Ji bo vê pêwîst e destûra Tirkiyeyê were guhartin. Di dewama axaftina xwe de Dr. Hejar Osman wiha dibêje. Dewleta Tirk heya niha ji kiryarên xwe yên dijminane ranewestandine. Divê gelek Kurd bi hemû reng û dengê xwe tev li pêvajiyê bibin. Hejar Osman herî davî jî got. Jinên Kurd ji bo hemû cîhanê bûne nimûneya azadiyê. Ev ji bi saya rêvebertiya PKK pêk hatiye. Jin dijî neheqiyene em niştimanperweriyê ji jinan fêr dibin. û pengava çek şewitandinê ku jinan pêşengtî jêre kiriye bû sembolek gelek civan. Pêwîst e hemû aliyên siyasî bi vê pêvajiyê re bibin û ji bo danûsandinên alîkar bibin. Şerwanê Qesedê Ceger Başkalê şehîd bû. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ragihand ku şerwanê wan Ceger Başkalê yanî Ferhat Parlak şehîd bûye. Navenda got hevreşehîd Ceger jî malbateke welatparêza xwedî dîrokeke dirêj ya têkoşina netewîyî ye. Hejmarek ji endamên malbata wan di parastina şoreş û welat de şehîd bûne. Hevre Ceger jî di atmosfera tijî hêstên netewî de mezin bûye û tev li nava refên parastinê bûne. Navenda da zanîn ku Hevre Ceger bi coş û kelecan beşderî gelek devreyên perwerdeyê bûye, ji hatîbûn û azmûnên mezin bi dest xistiye. Bi van zanistî û hunera rêveberiya şer û taktikkirîna pratîkê û mohra xwe li gelek serketinan daye. Navenda destnîşan kir ku di sala 2005 de ji çavê xwe de birîndar bûye û tevî birînên xwe jî di eniya herî pêşte têkoşîn kiriye. Hevre Ceger xwedî zimaneke teorîkî ye û zimanekî sade bû jî. Di dema şerwanî û dema fermandariya xwe de weke tekoşerekê siyasî û civakê tev geriyaye. Hevre Ceger tevî rihê xwe yê hevalatiyê ya bilind bi awayekî wekhev û durust nîzê hemû hevalên xwe bû. Qesedê jî malbata şehîd û gelek Kurd û gelên herêma re sersaxî û xas û nasnameya şehîd wiha eşkere kir. Ferhat Parlak bi nasnaf Ceger Başkalê. Navê dayîkê Xecê, navê bav Tahîr di 15 Tirmaya 2025 de li Kobanî Çelebiyê gundê Ebu Sîra şehîd bû. Hevserokên giştiyên Dem Partiyê bi Demirtaş re hevdîtinê dikin. Hevserokên Dem Partiyê Tuncer Bakiran û Tülay Hatimoğulları di hevdîtinên di çerçevoya pêvajiyê de dewam dikin. Duh li girtingeya Kandıra'ya Kocaeli'ye bi figen yüksek dağ û Semra Güzer re hevdîtinek pêkanîn. Îro jî ji bo Selahattin Demirtaş û Selçuk Mizrakli re hevdîtinê bikin hatin girtingeha Edirne'ye. Li gora gayî hem piştî hevdîtinê wê raya giştira daxuyaniyeke agahdar bikin. Herî kerasetekê. Di rojekê de 54 kes mirin.
لپاکستان باندورا بارانا موسونه هر کدو چه گرانتر دبه. جبر بارانا زیده یا کودنا و 24 ساعتن ده لی کریه 54 کس مرن و 227 کس جبریندار بون. دسته کراستان راگهاند که جداوی همو ماه حاضرانه و ور و هفته کس مرنه و نیزی 500 کس جبریندار بونه. پاکستان دناو ولاتن که هر زده جگوهرین آف هوای باندور بونه ده. باران موسونه هر چند جبو دبار جیان گرینگ بجی هر سال کراستن مزنتر بخارتینه. رهبری خسر الکاریا مروایی لزگین دیشنه سویده. دسته کدکار و کارنجواکی داخویانی دا و دیار کرکو الکاریا مروایی جگل سویده رشت دیشنه. داخویانی دا دسته وها هات. بالی دسته و وها هات کوتن. ام را دیگینن کو ام کومک الکاریا مروایی لزگینی جبو گل خوی لپارزگاه سویده دیشنن. گل ما کو جبر پیشکتنن داوین او اریشن دیجی هرمن وان تنه کرن درفشک مرووی یا پر زحمت را درباست با و جبر ویجی روشن جیانی و خدمت گزاری خرابتر بونه. ده همان دمدا ام بانگ لحما آلین نتوایی خیرخوازی و سازین مرووی دکن کو هولدان خواه بکن یک و پشتکریا خواه جبو گل ما لسویدیای زیده بکن. هفدیتنا هیئت امرالیه یا به özgürözler را دست پیکر. هفدیتنا هیئت امرالیه یا دم پارتیه و سروک گشتی CHP özgürözler دست پیکر. özel و هیئت پیره هیئت امرالیه خاطر کوچوین لی به درخواستن پیشوازی کرن. پشت کشاندن وینه و دیمنن جبو چاپمنیه هفدیتن برنگه که گرتید بردوام دکه. تکیلداری پیواجوی آشتی و جواک دموکراتیک کناخ هیئت کمیسیون تی پایین کلو مجلس به هوا کرن و نرینن بنا پرو کرن. تی پایین کو پشت هفدیتن داخویانیک بداین. من نوچه ناو روژه دا پشکش کر بمینند ناو خیر و خاشه ده.